Satıldı okşaydı uy. Bunu ötketeyim belki. Uy kançaga gitti? Uy. 135 көрсетіп қойын әм үй істері. 4,5 ay boz. 15 litre sütü var. Mına. Algan adamga, satkan adamga buyursun. Ben aldım. Siz aldınız mı? Mına ki. Buyursun. Buyursun Allah razı olsun. Жақсы. Don kabar. Don kabar. Жақсылап қылабыз рекламаны. Buyursa қолдан келишинче мына. Жетелеңіз қана. Мына алынған ба. Жетелеңіз. Туғандар, ассаламу алейкум. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары. Бүгүн 18 январь 2026 жыл Токмок Сайлык деген айылдын 2 километр бер жагында ушу мал базарга келдик биз. Мал базардын аты барбы? Мал базар биримдик мал. Биримдик деген мал базар экен. Биримдик деген мал базар. Жаш музолор тартып киргиздик, кирип көрүңүздөр. Аны саан уйларга келдик. Бул саан уй боюнча маалымат бериңиз. Канчаны тууган? Саан уй боюнча 2-ни тууган. 2-ни тууган. Мынакей. Сүт азы саан. Саан. Мынакей. Желиндерин караңыздар. 1 ай, 1,5 ай болуп калды. Асменене. Асменене кайра болобуз. Баасычы, баасы. Баасын 220 сурайт. 220 миң сом сурап жатат. Канча? Лайыктуу, э? Канча литр берет сүт? Канча берет? 20 литр сүтү бар. 4-өөнөн тең чыгабы? 4 иштейт. 4 тең выз-выз иштейт экен. Мына киндиктерин көрүңүздөр, сүт каналдарын караңыздар. Телефон айтасыздарбы? 550 0550 888 888 653. 653 номерлер. Токмокто бир эле башпы? Billahi var. Бир эле баш экен, мынакей. Рахмат. Үйde de var. Үйдө да бар. Kontent var, kontent. Үйдө да бар экен. Кандай контент? Бар, үйдө да бар. Belgiyiz. Азыр өтөйүн. Каерде? Mına. Söz ver. Азыкта. Жир. Байки жир. Жир көрсөтөлү. Саан уйбу? Саан муз olsun men. Бол. Tamam, aytma. Өткөтөлү. Кана? Аз. Мына муз болсун. Энеси. 17-18 litr sütü var. Канчанчын тууду бул? O ikinci balası. Экинчи баласы белгийчи эркекпи? Erkek. Çok. Сонун экен э бучогу бирок э. Мына белгий чоңоюп калыптыр. Мына 2 айлык аркаларын караңыздар. Энеси бул экен. Асымнене кылдыңыз беле? Nereden? Асымнене кылган экен да. Канча литр берип атат дейсиз? 16-17 litr sütü var. 16-17 литр сүтү бар. Бойлуу экен. Taza işte. Coş mal. Жош, төртөө тең иштейт. Мына. Mayka. Ay. Ай, базарда характерин көрсөтпөдү. 4 işte. Баасы канча дедиңиз? Balası menen çok alam dese 300 сурауаттан bir tekке düşüp berem. 300 миң сурап атасыз, бирдикке түшүп бересиз. Ооба. Музосун өзүнчө сурадыбы? Surады 105 mingге bergen. 105 миңге берилбептир. Достор, мына. Номер айтып коюңуз онлайнга. 702 702 770 770 718. 718. Макул. Isık hatta sıntaş ayında. Ысык ата сынташ айылда. Uylar var. Бар экен дагы уйлар. Рахмат, тууган. Туугандар, реклама үчүн 077 388 350 WhatsApp жазыңыздар. Сатам дегендер болуп калса жазыңыздар. Телефон, WhatsApp. Мына кайрылы бериңиздер. Момдай уйлар бар экен дагы. Кимдики болду экен могу, достор, бул жак аралаш болуп кетти. Мына уйларды көрсөтүп берейин мен сиздерге. Чоң уйларды. Байке кайсы сатылды ушулбу? Канчага кетти айтып коесузбу? 140 сатылды. Бооз экен э? Канчанчысын туйт экен? 4-нчү. Алган адамга буйрусун, акча сизге буйрусун байке. Кана жылды кандай? Бар. Мактı көрсөтүп коелчу. Мына уйлар кимдики экен? Я, байкелер. Жакшы уйлар көрүнбөй атат го. Мындай уйлар бар экен. Эс көрүнбөй атат. Достор, могу жерде Музоолу байкемде бар экен. Кандайсыз байке? Музоолуйдун баасы канча? 240 миң. Канчанчы музоосу? 2. Экинчи музоосу. 4-өөнөн тең чыгабы? Мына саап көр дейт. 4-өөнөн тең чыгат дейт. Канча литр берет мунуңуз? Мына. 14-15? Охо, вузулдайт экен бияга. Мына. Канчага бербедиңиз? 120 бы? 220 кечиресиздер. 220 миңге берилбептир. Бир эле баш барбы? Бир эле баш бар экен. Музоосу ургачыбы? Жакшы. Содаңызды берсин. Бир онлайн сатасызбы? Жок. Базардан, э? Базардан, э. Бул кандай пародасы? Герефордбу? Симентал? Симентал дейт. Акбаш экен да? О, уйлар кимдики экен?
Bayke, qandaysiz? E'si bormi? E'si yo'q. Bak, kelishgan uylar ekanlar. E'si yo'q ekan, biroq mashina ekan uylar. Ammo ikki uyning bahasi qancha, tug'an? Hoy, tug'an, bahasini aytib qo'yingiz. 170. Bo'z bu. 170 ming so'mdan. So'rayotadi mana. Ko'rgiladi. Qanchanchısini to'ydi ham bularimiz? 4-sini to'ydi. Qancha oydan bo'z? 7 aydan. 7 oydan bo'z ekan, a? Shular savdo bo'ldi-ku bayka? Beryapti. Qanchadan beryapti? Allardan ko'rsatayinchi. Onlayn sotasizmi? 160 160 dan? 155, 160. Onlayn sotasizmi? O'q bilan. Yomon to'ydi ekan buni. Voy, voy. Az qoldi. Oh. Tepdi. Mayli buni. TV qoldi. Nomer aytib qo'y. 059 555 427 mana ikkovi teng bo'z ekan. Chalib ko'ringizlar, alam deganlar bo'lsa. Voy, tepdi biroq. Azila qoldi-da. Xudoy saqladi. Mo uy kimniki oldi ekan? Ha, qancha bahasi? 250. Pul qancha oy bo'z? Ya. Paroda qanday? Galstin? Ha, yaxshi kelma uy. Mana bo'zligini qarangizlar. Bo'z, bir öyle var. Ha, manaki. Bir öyle ekan, yosh bola ekan ham, nomerni albayla qo'y. Bu yoqda qara uy bor ekan, voy, kelimda ko'rib o'tadi. Buna uy qancha ekan bayka? 260. Siznikimi? Bular bo'zmi bu? Yo'q, bostoy. Prostoy ekan, a? Onlayn sotasizmi yo bozordanmi? Bozordan ekan, yaxshi ekan uyingiz. Ma'qul. Sodangizni bersin. San uylar shunday bo'ldi. Bozorda. Shul yerda bir inim uyni qarmab turadi. Qanday? Satasizmi? Aldingmi? Alıntirmi? Qancha alıntir bir? Bilmaysin. Jukda otasingmi? Jukda otdi, alıntir mana. Unday olgan uy ekan. Yaxshi uy ekan biroq. Peki? Bas. 170 sanoy. Sanoy 170 ming so'm so'rayotasiz. Qanchani to'di? 3-sini to'y. 3-sini to'y. Hozir hujurda sani? 4 o'yindan teng chiqadimi? Chiqadi ekan. Onlayn sotasizlarmi yo bozordanmi? Onlaynda sotaverasiz. O'tda qala turgan o'zimniki. Mana. Muzosi yo'q. Yoshi 3-4 to'di. Nomer aytib qo'ying sanda. 704 menen 20-20-84. 20-20-84 ekan mana. Shunday bo'lgan. Qayoqdan uyi bu? GGT. To'qmoq. Rahmat. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'lyapti uyingiz? Bas. 140. Sa'mi? Qancha beradi? 8 litr beradi. Qanchaga beradi? Qanchaga bermedingiz? 120 ga bergan yo'q. 120 ga? 120 ga berilibdi. Qanchaga berasiz o'shanda? Buyursa? 125 deydi. Bunday boshni bunday qilsangiz ko'rsatib qo'ying. Yaxshi uy ekan, biroq bunday. 125. 3-yil tutdi. 3-yil tutdi. Nomer aytasizmi? Ha. Nomeri 706 0706 mana. Ortdan ko'rsatib qo'ying. 95 14 95 14 96. 96. Qayerdan mali? Жаңарышты. Жаңарық? Ha, to'qmoq. Жаңалыш, ha, bo'ldi, жаңалыш. Rahmat. Mana son. Qaysi savdo bo'lyapti, bayka? Ya, ushul bu. Qaysi savdo bo'lyapti? Qanchaga bo'lyapti? Aytib qo'ychi. Bas. 160 alarman qancha beryapti? 145. Alarmanlar qochib ketdi ekan. 145 beryapti, 160 suryapti. Bo'z ekan. Bo'z ekan. Mana cho'ng buqalar. Dostlar. Sağ uylardagi ko'rsataylik, sağ uylar ko'p ko'rinmaydi. Aleyküm. Assalom. Qunazim, birde tug'an. Birde tug'an. Qancha so'rayotasiz? 155. 155 ming so'rayotasiz. Sütü qancha beryapti? Bu hozir bir mal hozir bo'z, 7 oy bo'z. Ha, 7 oy bo'z. Ikkinchisini. Ikkinchisi. Hozir sog'lotadi. Sog'lotadi. Bir mal qancha beradi? 7 litr beradi. 7 litr süt beradi. Ushul savdo bo'ldi bayka? Qanchaga beribedingiz? 135 ga. 135 ga. Mana, rahmat. 135 ga berilibdi mana. Shunday bo'ladi. Yaxshigina. Chuydiki, qayoqda qo'shanda? Qisqataniq ekan. Onlaynga qandaysiz? Nomer aytib qo'yasizmi? Ayt. Birila boshmi? Menda textada bor. Qaysi Moykovi? Moykovi.
Bularda dagы маалымат берип койбойсузбу анда? Mo boğaz eкен tokol. Bu çoğun boğaz. Çoğun boğaz. Ekinci tut. Bağısıçı? Bu bağısı 160. 160 min. Arkıçı arkı. A'da 160. Bul dagı 160. Bul sağ mı? Bulsa. No ürtleri uzun uzun saviz eken dagı. Yaxşı eken. Kasına kasla. Hı. Bir sağamda Hı. 8, 7 8-7 litr sütü var eken mına. Bir sağan. 4 öğünden teң çıkabı? 4 öğünden teң çıkat eken. Nomer aytıp koyuңuz emi. Mına bir tuğan ıslık 3 baş var eken. Nomer aytıp koyuңuzçu. Görüp atat bırak moğlar. 54 0554 418 418 218. 218 ha? Kaç eken uy bayke? Bağısı. 210. Kısır mı? Boğaz. Kaç ay boğaz? Görsötüp koy. Semental be? 6-7 ay boğaz eken mine. Alıcıraktan görsöteyim. Aleyküm assalam. Kançaga soda oldu bayke bir aytıp koybeysizbi? 93 gör. 193 bu. 193'ke berilbepti. Rahmat. 193'ke berilbepti. Mına yaktan sağın oylar. Hemen bul jerde tuğanlar bayağı aralaş bolup kettir de. Ondaylar dele turat. Çoğun oylar dagı turat. Argın aralaş bolup turdu bezer. Kunajınдар бар eкен. Kançadan eken kunajınдар? 80'den. 80 minden surap atat. 165'ten beri otan berбейди. 65'ten? Hey. Ha, iki öne. Eköөнü 65'ten 130 beri otan. 131 atası berбейди atat. Oyu 70'ten go. Oy. Tırış eken deyip. No uy görsöteyim. Tırışmaz hem. Uy satıldı okşaydı uy. Bunda ötüp öteyim bayke. Uy kançaga ketti? Uy. 135 görsötüp koyun ne mi üyüsterim? 4,5 ay boğaz. 15 litre sütü var mına. Algan adamga satkan adamga buyursun. Ben aldım. Siz aldınız mı? Mına ki buyursun. Buyursun Allah razı olsun. Yaxşı. Don kabar. Don kabar. Yaxşılap kılavuz reklamаны buyursa koldan gelişince mına. Jetelеңiz ana. Buna alıngan ba. Jetelеңiz. Bul kança eken? Tuğan. Getip kaldı ukbay. Boğaz eken. Kana daha görsete vereli. Kança? 160. 160 eken mına. Bul kayaka kedet oşonda? Ha, Ivanovka kedet eken, he? Ivanovka ayına gidiyor. Ivanovka ayılına eken. Ha, жақсы, buyursun. Kana daha gösterelisi. Mak uy kança eken? Kunajım bu ne? Бұл бірінші туыт құнажын. Oşo birinci tut. Bağısıçı? 160. 160. Çoğun boğaz. Çoğun boğaz eken. Çoğun boğaz. 160. Егіз туыт. Egiz tut. Online satabız bu online. El göken. Uy kança eken uy? 200 deydi. Sağın bu? Kança litre beret bayge? 12-13 litre beret. Kançanı tuğdu? Birdir. Jaş ekeni? Onday olgan. No. Hazır. Online satasız mı? Satpaydı eken, he? Kana kaysını? Bu uy bu? Bu kanday? Boğaz bu? Boğaz bayke. Boğaz, he. Kança tut? var, ikinci tut. Ekinci tut. Bağısıçı? 180 bin bayke. 180? 180 min so'm. Mına. Qarаңызlar. Ha. Online'ga nomer aytib qo'yamiz. 709 0709 96 96 25 25 94. 94. Qayaqtın malı? Toqmoqtıq ekan. Çalыңызlar. Dastavka uyushtirib beradi. Alam degендер bolsa ko'ringizlar. Mına nomerni qoldirib qo'ydik. Rahmat. Dostlar, mına ketdik. Dagı ko'rsataylik. Mına qunajinlar bor ekan. Bu qunajin qancha ekan? 135 mingdan so'rayapti. Uychu. Bul dagı 135 ming. Qanchani tug'an? Qanchachi tut bu? 4-5 tut. Boğaz bu? Boğaz bu? Ha, sağın bu. Sağın ekan. Yaxshi. Mına bul jerde da bir uy ko'rib qoldim. Ama cho'ng uy ekan. Mına bayke men so'raylikchi. Qancha ekan uy? Assalomu alaykum. Qandaysiz? 280. 280. Qancha litr beradi? 30 litr beradi. 30 litr süt beradi ekan. Uy. Qanchani tug'an bu bayke? 5'incisi. 5-chisini tug'an. Cho'ng uy ekan, he? 280. Online'ga nomer aytamizmi? Ya. Telefon nomer. Bazardan satasiz. Bazardan da getir. Bazardan ketadi. Yaxshi. Bazardan ketadi deyipti. Mına andan keyin uşul uy var ekan. Qanchani tug'an bayke?
içinde 3. tut boğaz. Üçüncü tut boz. Kança ay boz? 7,5 ay. 7,5-8 ay boz. Basıçı? 80 lira. 180 ming so'm. Mana ki. Online. Ya. Boyu 1,40. Boyu 1,40. Emi öt albay atam 3. tut ekan bu yerden. Nomer aytib qo'ymaysiz bu? Kelin salat. Gelin salatdır mana qara jelin. Aytib qo'yasiz nomer. 702 Qara uy ekan. 0702 52 0635. 0635. Bir baş mı? Bir baş. Ha, bir baş ekan. O semental qancha ekan tug'an? Bahasini aytchi. 140 boz qisir. Boz qancha ay? 8 ay. Qanchanchini to'y? 2. tut. Soda bo'ldi u? 130 ga berib edingizmi? 130 ga berilibdir. Birilla baş var mı? Ha, sodanızı bersin he. Mana ki bu yoqda mashina yurib dostlar. Ötüp ketsin endi. Tug'anlar shu bilan videoni oyoqlaymiz endi. Uy bozorlarni tartib ko'rsatdik, qo'ldan kelishincha biz bilan bo'lingizlar, daha ko'rsatib beramiz.